ako auto bude slušao, ja sam spreman, a mislim da je. To su sve faktori koji mogu utjecati na ishod jedne trke. Da li je to samo koncentracija vozača ili prije svega stanje automobila? Pa, ja mislim da je tu omjer 50-50, ako vozač nije spreman, džaba mu bilo kakav auto je dobar, loš, rezultata nema. A i ako je vozač dobar, ako auto ne sluša, ne ide, ne vozi se, ne upravlja se kako treba, opet ista priča, znači nema rezultata. Izno je Mirko. Punto con ¡bravo! Tak jest. Ja podpinam. Vidite to je opet. Samo za ruku. Stvari prepirali. Eto, pa bar ovako na papiru djeluje valjda. Sad mi ispad. Ako neko isproba sve to mi javi. Evo i salata. Mojmo spremati, nema roba. Nema Vamira, molimo gospodina Aleksandra. Trener Tradošević Mišel, autokarti klub Brket Servis.